Bukajan ele lapen Hauragat ele kethaka puthak Dwarbagori aratatum chedon dun thekthei pusi pherangke amai kangnipon. Lakhain koratrok Dwarbagori MSC constituency ke parlo Dolamara police station angkang Dolamara Rong Marjong Rong Asar Martin Sontimung ahem ahong chotai along Bukajan ele lapen Hauragat ele kethak je alam thea puthak Jekso Dolamara Diploso Diring Kohora lapen Kremkro arong aratatum pen chedon dun thekthei pusi pherangke amai kangnipon along ningjepon. Tangte alangli Angelson Teron pen kaningji alam thele arjuponik sine. Kajorong pen risaningti Karbianglong News. So akiro pilo aprang sila perangkea bitung dak ni tum kacu pateng pena porteng pena pali pot akiro pipar piglo. Pini ni tum nana tum hanange cupa pon nang kok yela heno. Je ni tum kitam tang la Bukajan ILE long pen ni tum han putot mane Hauragat LE long sinam bipon kok lo Legislative Assembly bangke. La so putak si pini ni tum peaceful democratic rally for the constitution right. Mate scrap the delimitation of Dwarbagori part into Legislative Assembly LA Hauragat. La so aputak sini tumpini peace rally pado ponji pulo. Sitame nili tumapan mane nili hoptai siaprang pe nili dak Dolamara thana usi long nili application pilo jane tum protest di la pen rally ta doji pulo. Sitame alang pan nili kopi tu SDO office, kopi tu SP office pu application pi ada pi sitame alang tum ni tum pan permission na pi pedelo. Adet ke pini lo 26 Agos lo sitame ni tum pan permission na pi pedet ajo ni si pinang ana munit Dolamara rada tum pini ke ba tum anta mi chirui lap lo lapen ke ning duk lo je hala diring ben ke ba tum lapen ke hala kahora pen ke ba tum lapen dipluso dadhora lapen ha Jekso kakojan ben kibang tum phanan tan tum ning diklo alang tum pen tum jilang pen protest populo permission na videlo la se patovet sinili phone call si alang tum han ajak tum kebang videlo ajak tum inut bahani si bang cholo la se alang tum han ta pulo permission na ve pu ajoi ni se alang tum bang chiroi jilo la se pini ni tum kachisong vek je alam ke la heno je Bukajan ALE long si tum ga prang do pon bom lumati Legislative Assembly long bangke sitame non puthot non akimila LE mane pasta non Bukajan non la Karbiang long han pasta constituency LE kibia hut ni tum han bangke Hauragat nat sinambi pon koklo pulote ni tum dak Dolamara ara tum kisung makisung lo sung pikalo non ni tum athe non put dokumenta ni tum ke change nang lap nang po voter ID lo anda ni tum Hauragat LE sini tum ke cibinang lapo ula so puthak si bini ni tum ka chisong lo sitamen ni tum bange non press meet si birong lo la si da so puthak ni tum ning oi pig lo la ke ni tum ning ki oi bi nong bange la lo jet dang ni novet le ning ki oi kali lo ke Dolamara rat tum det si ning ki oi lo ang ton from Jekso to di Jekso Dolamara diring to kahora to ha krem kru arat tum ke aning mas ing samsedelo la pen ke isineli kachuning rigang tungela hano kopi posi Karbiang long tim Karbiang long tum mane executive la pen legislative la pen ke judiciary mane arona teng lele ako ke aprang si ke executive long sinang leibo a map ke selam hut ke legislative long sin leji prote kopi posin tum local do wek MSC Richard do wek le la so po chini dun de lo jong ke chini dun de bi nong bulote alang ke tek thi polo MSC Richard to ke tek the bi nong lo laki ke tek ka chini ne po se alang ka chini dun de lo la sa alang jong se lan ke tek ka chini ne pulote alang EMR pu pen alang chi resign alang hemwang la alang bang hemwang si alang khiti akam drong alang EMR pu pen chi resign non MEC pu pen chi resign na konsilong dodunang nelo alang son na EM ke Richard son ke Dwarbagori ke tek re do piglang Dolamara lok ta pinang am telen dun do alang tum han paklem bo nang alang son ke tek dalo ako jong sa alang chini dun vek lo to alang jong sila map ke munai hut legislative mane ni tum Dwarbagori Dolamara part of han ke ni tum han ke Hauragat LE na sinang bipon kok pulote alang chini dun vek pulote lage Dolamara rap han sinang lang plot si alang ki claim dun no alang anuvet jong matha si alang anuvet si kachi donun lo Dolamara rap hanal junai non pini Dolamara Dwarbagori long ke Dolamara long si pini Dwarbagori Mondol BJP President Sunaram Singnada Dolamara amunit lo pini VDC chairman sar koirong parta Dolamara amunit lo pini town chairman Morsing Terang sitame Dolamara amunit lo people Dolamara amunit phana jujedet ke je Hauragat LE long si dodunji ma Bukajan LE long si dodunji palam alang hebak Dolamara rat phana juloma pini tarjen terang do hun phang cho do pini la tum phan alang plot si alang ano vet si don dun det je Hauragat LE ni tum hana bipon kok non ni tum rat mi kisung lo bong ke la sini tum ning Dolamara rat phan ke Richard to bi ke sapta kaching hon
kang jin so pu avi la sini tum dolomra rat pen alang pan condemn lo je alang son ke EMR puda chunang ni lo MECR puda chunang ni lo chirijainot alang hem bang ra alang hem thikup doda do nang po alang just hitioksi claim nang po MEC Richard ke athejo non la nok LA chot kali MEC Richard tok biki aprang 10 crore MOS a poisa huta dolomra rat phanang lang plot nang lang rop alang mini stadium field si tame mini stadium field la pen ke cultural complex a hem ta dai thol binam ko nitum thang the dai thol bilo melo cultural complex an ke nitum KCS ke ha ni so ko pen nitum daksi do ho ke KCS a cultural complex ke dak dolomra si kim nai mati kopi polo dolomra rat phan ajuje pinle alang anwer vitap vifru ke asap da kaching honawe dolomra rat phan MEC Richard tok bilake ni direct nang pu dak lo lake dolomra rat tum ta chini nang ji athe no lang diring pen dolomra tu diring adak atowar black topping a road nam lai populo 2022 ni kanta alang ha zot ke ni ke MEC chot pu to thik se MEC chot lo man de te dang claim pu to thik se non next election ke nang pahai noi pusi pulo dolomra rat tu pahai de lo dolom alang election hai he ko ke alang hadake ekdom JCB pen chenglok gari pa bangfar pondok ala black topping munai popu dol diring pen dolomra rat pha ning parong soy no ning parong ta parong nak lobo harapan election jude pen ma gari pen chenglok bam ala JCB pen hai chipondak la election aprang si central hai nang thok prui la son non dolomra la son thak dolomra da election aprang si la central hai nang thok prui chot non pini ani thang na nang thok he MEC Richard tok bi tha to warta ve pini diflu suara tunge ho non lang the por ke dilong ta ve to warta ve kiwang ke kosto pini song ke bojar na ke tun tum ekdom sa mar tum langka don achi thoka don ili ta chi therak dun me mamalo lasini ning asap da ni tum dolomra da tunge Richard phan ke condemn pa me kalo je thek thebi nong ke claim thek thebi nong lo MEC arpu a quality gali de lo mane ke thek thebi nong lo athe pini dolomra ra phalang kaching hondo kaching hon kang jin so do puson de alang ke non education bote people se malasi high school non puda provincialize kuri thek theder provincialize kuri yang po alang aprang MEC chot pulo non ke da long tu ya do la education provincialize kuri pitha he to ka jong se dolomra ra phan dor bagure ra phan kang hon kang jin so do pulo te la chotali pini jo banking system bank da me ha borjuri si dodam ko golakhat district si dodam ko to karbiang lo wan thai da pini dolomra ra da tum ekdom sarpi ma to aking pedam nang se bharat chupa concept se hat diplo so da dhora hat check so pen ke bang tum pini dak dolomra anang lian se hat da dhora pen dan se gari bhara si 40 rupees dak pen hat dan si 40 rupees 80 rupees ke dam ke bang si 80 ke 160 lobo la so alam do buji nai Richard tok bije bank da nang terek pitha he to jong se kang hon kang jin so do pulote people sing hon thek the people si jin so thek the people si dolomra is arat atum han asapta alang kang hon kang jin so vida pini dolomra ra tum student do pik degree ke pass tum do master ke pass tum do pini la tum han sakuri pipon da heto kuma pan si alang sakuri pi lo ki joy pen non MEC a term ablang ningkan po chuelo forest chairman da chuelo non alang chuelo sakuri pima pipima ti MEC Richard tok bi lalu lasine tim kar biang long hala tuning rido je asap oke je kang hon kang jin so do tha dolomra ra ta tum pini son lang tha jo je alang corruption ave BJP sarkar corruption se ave pu high state level an ke aphilam no pini da imi thang hem thu kup konsilong si crore tangka tim kar biang long tum turiam rong hang ke japon tim tum si chudet lo panglim de lo pini Richard tok bison son ya gari isi long lok si chi thap a hem building e chi kim lo jo yami aprang ke MEC ke a hem building gali non ke yalang tha man da building hem chi ko la ke rata poisa lo bu dor bakri rata poisa lo kar biang long rat poisa CM tum ke ki chu lok lo bu la sini tuma condemn pa meka je MEC Richard tok bia phan je jongsi nitum ke aphan LA jongsi harogha jongsi na bipon kok pulote nitum ke boycott pa meka ponon MP election MEC election la pen MLA election ke nitum dor baguria rat ke boycott dor baguria rat manela haroghat a part nang ke pon dongan from Chekso tu Kakojan tu Bijuli tu Dolomura tu Diring Kahora krem kuro rong an ke tu boycott MEC hut ke boycott lo lasi lam ning je chot po an si ne pajut kok po la pen puni tum long da do na chi tong dum do kang bora la si alang phan pen si ako puthot lam klar lo lamate lam pathan du puni tum ning kang sam si alam bang ke pu pen tha kang bora hin pen tha pan je pon po